Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mitch iti Quirino Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Mitch. Saan ani Dave ti imuna a boyfriend ko? Ngem saan na nga ammo dayta? Jack impudno asakbay kan kuana at dapay imuna a boyfriend ko. Isu ni Elmer. In break ko ni Elmer, gaputa nag-abroad. Ngem sa anak anaragsak kini Dave. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mitch dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nay, Mitch, anya kay ter aramidom dito'y likod ti balay. Itay nakapay nga ururayan ni Dave ijay salas. Adda ka no date yo. Kunak man no agsuksukat kan. Ay sus, kilaat matan asim makit ti ulok na nang. Ay na, simrumanan ti migraine ko. Ay, uunay mo't day ta migraine mo. No kaano nga adda bisitam. Isumot ti panagsakit na. Nanang, no sumro ti migraine, awan pilpilyin na nga oras. Agsukat ka kit Dave, tanay. Kababain ka ni Dave. Itay pa'y nga adda ijay salas nga agbuy-buya iti tibe. Iba gayo laangan nga agsakita. Anya? Talaga nagsakit yung ulok, nanang. Ay, sika ati mapan mang ibaga. Syakit din ti ibaon mo. Oh, Han. Apay asan ka pailangan nakasukat? Ay na, pasensya kan, Dave. Simakit matan ti ulok. Ha? Mabit lang nga rod. Tayo gumatang iti pain reliever. Asidaglaan mo't butika. Dave, Mabiitak laeng. aginanak laang. Mayaton da ito eh. Di ka madanagan. Sigurado ka? Wan, talaga akas to iti sakit ko. Jack mo nga da migraine mo. Saan pa ila matuloy ti data ita Okay ka dilaan kan ka? Ha? Maawatan na ko ma. Pudnoan namin anon ana itantan ti data. Talaga ngamin anak sakit ti ulok. Sige, okay lang. Tapno makainana ka. Pasensya ka na. Ang igatangan ka kumaiti agas mo. Sige, ngam kalpasan na, agawid kanton. Di mo ka di kayat asyak ti mga sikasukan ka? Saanan, kababain matkan ka. Adamot ni nanang akadwak dito'y balay. Kan adamot dagiti kakaanak kakamaibon ko. Sige nga Rod, nuday tate ko nam. Ay, sika talaga. Nagloko ka. Naiturod mo nga inaramid ka ni Dave ti kasjay. Ay, jak man amo. Talaga ajak ma-enjoy no ni Dave ti kadwa. Inawis na pa dito restaurant. Kasano no ada makakita ka data dito eh. Apay amadanagan ka ngay. Siyempre mo't nagpambar ka na sakit ti ulom. Ita, rimwar ka sa bali ti kadwam. Amo, friend. Jak maawatan tirik na. Ngamin, kasla na ikatmatan ti feelings ko kan kuana. Ha? Apay ngay. Anya ayat ibaso na kan ka. Adda ka din na aramid na adi mo kinayat. Awan matkit di. Nagsingpat mat kan naanos ni Dave. Urag tudtudo. Mapan nakalatabi si taon iji balayo. Amok date na, friend. Kat, apay nga rod, ana fall out of love kakankwana. Mangantakit din. Lumami isan dagiti inorder ta amakan. Sungbatang pa'y ti saludsod ko Apay anapukaw tiriknam ka ni Dave. Ag best friend ta, Mitch. Ibagamot a kanyak no anya ti sikretong. Promise mo awan pang ibagbaga am asabani. Promise. Kachat ko ngamin ni Elmer. Anya? Agbakasyon ka no dito'y Pilipinas. Agkita kami. Ha?
Nakaragsakak, Mitch. Tas sikatin ang sabat kanyak dito yung airport. Apay ngay asyak laang tinayabang. Asino ko mati sa bali nga ayabak amang sabat kanyak. Di girlfriend mo. Awan girlfriend ko. Manipod in break nak, manon atawan tinapalabas. Ay na, malagip mo pa na dahi chay. Si Kamat, insukat na kadagos. Anyang aminan tinagan na. Awanan niyo. Amo Mitch, saan lata nagbaliw ti panagayat ko ken ka? Kat ita ta nagbakasyon hak. Kayat ko manin ti agaram ken ka. Elmer, Kat ita ta nagkita tamanen. Damagak man ken ka. Mabalin ka di manen nga armen. Apay, anapuyatan ka. kunak mat ang nagbiyahe kami kin ni Marge, nanang. Anya ang Marge nga ibagbagam. Inawagak ni Marge idirabi Adda kanumot ije balayda. Ha? Sa dino ayang ngamin tinapanam. Kwa, Agpudno ka. Amok asaan ani Dave ti kaduam. ay nananang didak man palutputon akasta, ta sa anak kun nga ubing. Imay ni Dave dito'y balay idirabi Ay, sumrumanen ti migraine ko no kastang kayo lang. Ay na anak ko, agan-anad ka no sa dino man ti papapanam. Diyak kayat ama isagmak ka. Wen, amok tar aramidak nanang. Anya kayo aya. Ha? Sige, rumar kayon dito silad ko. Ta ituloy ko ti maturog. Hello. Hello, Han. Mamimiss ka. Ay, ado tar aramidak dito opisina. Text-ak at text kan ka. Anam, di ka matag-reply. Busy ak nga road. Maawatan ka. Ay-ayatan ka ngamin unay-unay. Ay na, ado pa'y ti aramidak, Dave. Uwan gayan. Pasensya ka na. Manungaminin nga alda, wasan ta nagkita. Mabalin ka din nagkita ta. Adda overtime mi inton madamdama. Inton day off mo. Dagasan ka ije balayo. Sige, i-text kan to no kasano. Saan na ka diya, mamis? Adda aramidak. Basta i-text kan to. O sige, bye. Idepak man laangan ti cellphone ko. Ang mga no umawag manan. Ay, dagulit. I-break konsan. Amo ko no apay adinak kayat akakuyog nga agawid. Adda aya imbagak asaan ka akayat akakuyog. Uray di mo ibaga. Maawatak. Addamat gayam kaduam nga agawid. Anya? Adda ni Dave? Ay, marurudak. Kunang kasaan nga umay. Imbaga kaya ni Dave. Asinang? Ni Elmer. Adda ni Elmer? Kita man day ta reaksyon mo. Ay na, kasta unay nga isam mo. Ay, pinaguray mo ka di. Ay, nang amang ano pumanaw. Oo. O, di kag panik Wan, orayan na ka. Iso alap pa mo day ta trabaho. Amo Mitch, dahito iti kailiw ko. Dahil pag napagnaak, akadwak ti ayatak a babae. Ay na, saan mo man nga igaman ti imak? Taamang ano adda makakita ka datan. Ay, sorry. Kastata nga minidi, saan ka di? Nakaragragsak ta. Ngam, idinamo ang mga aga-brodak. Imbreak na kon. Nagsakit tinakam ko, idi. Jak na iturturugan day jay. Mitch? Dave? Agam mo kayo? Anya ti kayat asawan da ito'y, Mitch. Sino ka kadi, ha? Siyak te boyfriend na. Anya? Naglastog kan? Elmer, huston. Kaya't mo tayo kakitipagnakman da ito atao. Mitch, pudno ka di nga iso ti boyfriend mo? Husto da itan. Apay adi mo sumbatan ti saludsud na, Mitch. Dave, pumanaw kan. Anya? Pangaasin. Umadayo kan dito tapno awan ti gulo. Please, Dave. Nangag mo timbaga na. Umadayo kan.
no di mo kayat ti madangran. Kat, anya tinapasamak, idi madayo ni Dave. Jacqueline apdanin angay madayo. I-break mo nga minan kaasimot. Talaga akas na tiyaramida. Amom, kinapudno na. Ni Dave ti kayat ko para kan ka. No ni Elmer ti kayat mo, awan maaramida. Agyaman na, Marge. Kat sapay la kuma, tanaragsak kayo nga agnanayon kan ni Elmer. Ikari, gaputa siya ti pinilim. Saan ka napanawan? Tung palom day ta ka ni ma. Di nakpampanawan, uray anya ti mapasama. Saanen? Dito akong Pilipinas nagtrabaho. Sikaman ngamin. Ado mo ti trabaho dito Pilipinas. Apay nga aga-abroad ka payla. Gapukan ka? Saan ako napumanaw? Dito'y taatong palan dagiti plano ta. Wen, sweetheart. Santan nga agin na dayo, iti uray ka ano man. Sa dino pa'y ayat ipapanam, anak ko. Nagatang tamot amin na nakasapulan agatangan ta dito'y palengke. Inaklaagload na nang. Sige, mabiit ka laang nga rod taagawid tan. Una nang, mabitak laang. Mitch? Dave, Pasensya ka na. Medyo nakainuman ka. pangasim. Saan ka nga umasidag ka niya? Kabutan na ka, Mitch. Amo, nasakit pala ang tinagang ko. Itinaramid mo ka na. Agasam. Agayan ayata. Ang adagaya man nang isukatang kanya. Panawan ka. Mitch! Kasaritan ako, ma! Mitch! Nagsabat kayo mo't ka ni David palengke, anak ko. Nabarbartak na nang. Diyak kaya't ti makisarita iti nabartak. Anak, nasakit tinakam na iti inaramid mo kan kuana. Nanang, nag-break kamin. Awan kanumot ti basol na. Ngam apay nga insukat mo iti sabali. Basol ko nga rot, no napukaw tiriknak kan kwa na. Ay, sayang. Sapay nagsaya at atao ni Dave. Ay nananang, mabaling ka di. Saan man ani Dave ti pagsaritaan tayo? Ay, talaga maruruda. Kunak man no kunam adina kon panawan. Mitch, Anya ti kayat nasawan ti panag-abroad mo manan. Di nakitaan iti kas na Elmer. Nagkari ka kanya kidi. Adi nakpampanawan. maawatan na ko, ma. Apay adi mo ibaga kanyak ti pudno. Di ka kumagsangit. Di mo nilibak. At siguro pa ba ay mapinanawa mi di abroad. Huston, Mitch. Linuko naklang, Elmer. Jakla ko man nagtaltalakan kay di. Hi! As usual, sanak laayaban og ladladingit ka. Idinaragsak kayo ka ni Elmer, di nakpay awagan apulos. LQ kami itakin ni Elmer, friend. Kaapay mat. Kuna na din akong panawan. Nga magsublimot gaya mi abroad. Kunakon kat. Kasano asaan nga agsubli iji abroad, kat adda kanumot gayam na sikugan na a Pilipina ijay. Kasano na mom? Ay na friend, napartak nga agwaras ti chismis. Adda ka di mailiman mo ita a panawan. Linuko naklagayam. Imbag pa'y ni Dave. Apay ni Dave. Jay ex mo, agkasaran. Yes, hello ma'am. Good morning. Ada ka di kaya tiyo agatangan dito, Stormy? Umunag kayo, ma'am. Wen,
Kaya't ko tagpili kadagiti lako yung abado. Wan, ma'am. Ado dito iti pagpilian. Beverly, tinagan mo, saan ka ni? Amodak, ma'am. Wan, siyak ni Beverly. Sales lady aklaang ditoy. Kunak man no si Kati store owner. An, kumusta dagiti display tayo? Ah, Mitch? Gamam mo kayo gayam. Um, Ni Dave, tiyakin ko kwa iti dahi apagtagilakwan. Mitch. Iso ni Beverly, girlfriend ko. Kasano kayo ang nagamam mo? Agkabats kami laeng. Saan ka di, Mitch? Sige ma'am. Agpili kan iti kayat mo agatangan. Tangay ka batchmate na ka ni Dave. Ada discount mo. girlfriend mo gayam dahi ang sales lady mo? Dua kami nga akin ko kwa iti dayjay ang negosyo. Naragsak ka kadikan ko na. Mitch? Aduyak ita, Dave. Amok amas naragragsak ka no duwata. Awanin ni Elmer. Nagsublin iti abroad. Pasensya kan, Mitch. Ngam saan ako na mabalin nga agayat iti sa bali. Dave, Nabiro ka kung ti babae nga ayatak iti tong palbiyag. Kat ni Beverly dayta. no kasta. Kablaawan ka, Dave. Agbabawi akman. Naladawan ti amin. Congratulations and best wishes kada kayo kin ni Beverly. Jack nalapdan tinagsangit iti day di na udi apa nagsango mi kini Dave, Mr. Lonely. Naamiris ko ngamin, anigayam Dave ti ay ayatek. Ngam naladawan ti amin. Taaddan agtagikwa iti puso na. Aging gayta, singgilak pay laeng. Agururay iti sumaruno nga ayat asumangbay. To'y pagayam mo, Mitch. Pagayam Mitch, sangwam laangen na ti bunga ti panagkamalim. Agbalinmat nga adal kan kada itoy, tapno iti sumaruno nga ayat mo, ammumon ti aramidam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Mitch iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Sound effects, John Rib. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.